Paragliding ili jedrenje padobranom jedan je od vazduhoplovnih sportova. To je ujedno i takmičarski kao i rekreativni sport, a također spada i u ekstremne sportove. U nekoliko zadnjih godina paragliding je u Alanji stekao veliku popularnost. Poletna tačka nalazi se na brdu Jassi na visini od 700 metara. Najčešće se praktikuje takozvani tandem paragliding. To je let padobranom posjetioca uz nadzor profesionalnog pilota. Let traje nešto manje od 20 minuta. Slijeće se na Kleopatrinu plažu. Svi ljudi imaju strah od visine, što je prirodno i normalno. Ako neko kaže da se nije uplašio u toku leta, ne govori istinu ili nije normalan.